Vjerujte mi, na rubu sam. Na rubu sam da totalno poludim. Dobar dan ili dobro večer, zavisi kada gledate. Dobrodošli na moj kanal, na moj drugi video. Ovdje sam vama Čača i danas ćemo početi serijal Code Vanguard. Tako da smjestite se i uživajte. Imate onaj kod. Odlučio sam se za Code Vanguard jer sam čuo dosta preporuka za njega. I priča mi je brutalna, ja nisam neki kodaš i to, ali mi je priča brutalna. Jednostavno ima brutalnu priču kod to. Call of Duty Vanguard. Što sam mi playeru kao, ovaj joystick pušta boju. Evo te joystick. Nice. Cept. Da namestimo, ovo mi je kod uvijek najgorovo namještanje. Na početku, not now. Multiplayer mi nikad nije bilo drago, zombi sam jedno s prijateljima pa idemo u kampanju. Može kampanja. Regular. Toliko sam vidio po svim specifikacijama i svemu, to je sve specifikacijama nego po traileru, ovo bi treba biti drugi svjetski rat protiv ovih Njemaca. Drugi svjetski rat. Idemo sad jako. Idemo jako. Imamo žensku, jebate što se penje, respekt za nju. Respekt za Polinu. Jump. Who's going first? No, man. You have a go. Everyone stay close. Opet došli da pravljeno nema piše. I by the way, ja nisam neki pro u kodu, nego više kao noob, ali volim bac koda i priču vidjeti jer ima stvarno dobre priče, šta je, zato me je kod i drag. Olo mali, sve ti mali. Svaka čast, respekt za njima. Vidi, osti srca kako džam. Aha. Najdemo pojde. Evo nijaš, ali nećemo trošiti. Pokušat ćemo ga ovako prikrast se. Nećemo trošiti metke.
Cap. Gotovo. Samo smo ga malo piknuli nožom. Overtakes the other. Ovi su već malo jači. Ovi su... je ga headshotilo. Ali ovi su ojačali. Zadnjeg puta su... Tu se ne može. Od zadnjeg puta su ojačali. Door's locked. Look for another way in. There's a ledge. Shimmy down it, get inside. Baba nemoj. Gdje sad? Evo već sam zapeo. Ali tu ne možeš nikako. Novak, take that ledge on the side. Novak, take that ledge on the side. Novak! Bloody oath! Save some for us, Novak. Brale, jesam ga. James Bond mi zavidi. James Bond mi zavidi. Ajmo. So much for our secret mission. Looks like we're doing this the hard way. Get on the other train and flank those crowds. Jebate koliko ovaj gor ima života. Za njega sanžeri malo. Ne bom, to. Idiota! Jebo, mate skoro je nas obojicu digao. Skoro je nas obojicu digao. Jump. Jesam ga, oho. Spor si. Fuck, ne. Dobro. Ne se nervirat, smiri se čača. Ne se nervirat. Evo, opet So ovaj much se for our stopi secret mission. Looks like we're doing this the hard way. Ima više života Get na on the other mačku. train and flank those Ovo crowds. se smo brže riješili. Bomica ima. Većinom kad bacam bomicu falim, ali ih potiram naprijed da mi nalete na olovo. Opala. Dobar. Ali već sam naučio di se skriješ. Di si golubice bijela. Op, jump. Dobar. Još nije mrtava, 3 metka sam uglavu ispalio. Heads up! We got trucks! Ali uglavu, bar koliko znam, ne treba od jednog metka bi mrtava. A ne 16. Snu kamion. Jedan manje. Dođati. To je to. Vidio se skupo. That's one way to deal with the truck. Dakle, mu pucao. Dobre. Jesu ispucali, džabe troše metke. Gdje sam falio bombu, bacio sam i jedan i dva. Evo je. Aha, ne,
neš niti. I vjerojatno kad ste se uključili u ovu misiju da mene zaustavite, odlučili pomirit se sa životom. Ne znam ja realno što pričam, samo da ne šutim cijeli video. Nešto bez lupetan. Vidi se da i meni su sve ovce na broj kako bi u nas rekli. Što ga džopa? Bilo naš nije, mislim. Ja već daleko je da prošem ovo. What the bloody hell is he doing? Heads up! O, vidi po... Skoro sam ga ubio. Vidi po ide što skače. Svaka čast. Clear out the other train. Hey, Nova! Artur je legendu. See on that truck! Aha, ne gdje. Log. Bombicu im bocit. Ajde, skidaj to. Nemam to iskuća koja je bila su leti. Jo, pa ajde, svaka čast, pa ajde. Vozača da skinem. Ovdje. Novak just took out another truck! Op. Evo, uspio sam. What's that fire? Nisam ne skušao. Sorry, brate. Slučajno sam ispolakio metak na tebe. Nemoj se idit. Odmah. Što je ovo? Ujebote led. Ujebote led. Kako me čovjek digne. Čovjek je kampirao vrhunski. Policija, idemo dalje. We're getting close to the engine car! Better hurry. The map said these tracks are gonna split. Of course they are! Neš majci. Dok ga ubiješ i strušiš cipu. Sorry, brate, skužaj. Moja je krivica na mene. Ajde, vidim. Šta ih se nakotilo? Stop. Idemo jedna budala meni. Kampaj. Uče ovo su postane. He doesn't like those trucks! Moglo bi se majdan, malo lagano. Sad ste gotovi momci, sad ste gotovi. Respekt. Kako sam potaraca. Watch that fire! Respekt, ima li još ko želju da umre? Watch out!
Sve što se skriva. A mi ovo najluđe je kad se skrivaju viri im bar jedan dio tijela. Tako da ih možeš lagano u kodu. Što se ovo? Ima tamo pa jel ga nemo rade. Digno je skošiti. Jump. Ajmo. Nagutajte se nekako. Nagutajte se nekako. Vidi vida kako skače, svaka čast. Revolver! Meni je jedno od najdražih oružja, da sam znao da imam revolvera, ne bi ovu pušku ni koristio. Kako sam ga digao? Kako sam ga digao? Je vrat, popucat to ne drago. Goddamn half track! Where's that machine gun? Pajdaša. Top. Jedan manje. Koliko volim ovaj revolver. Fredić. I'm gonna flank it. Get those Jerrys! The swings inside that bloody tank. Holy shit, Riggs! Oh, that was a beaut! Novak, shoot the driver! Što ovo sad bilo? The tracks are splitting! Jump! Opala, jump! To legendu oća. Bob's your uncle. Uspjeli smo. Nije šala, nije šala. Fuck me dead. Now that we've been properly shot at, might the officer in charge tell us what the hell we're doing here? That submarine base is our final stop. Once we're in, we move to secure the objective. Nisam You ništa want us to spava. secure it, but you won't tell us what it is. Kingsley's been dancing around that since the get-go. This ain't just another Easter egg hunt, is it? Yeah, mate, what's the bloody story? We don't quite know. You mean the SO fucking E doesn't quite know? You know what? I'm gonna go pull the bricks. All we have is a name. Phoenix. Oh, so we got no idea what we're up against. That's the mission. To find out. SOE says the Krauts are moving something big out of Germany. Could be a document stash. The holiest of holies. We are here to pinch it. If this is so important, why did they not send an army? They did. There's 6 of us. Mate, we're not from the same army. Hell, we're not even from the same continent. Quiet! Get back! Why were we chosen for this fucking suicide mission? Brass handpicked 6 specialists to hit the crowds fast and get away clean. An army can't do that. Too loud, too slow. Which is right. They won't see us coming. In and out with those papers before they know it. Do we understand the plan? I shoot Nazis. They die. That's my plan. Idemo ubiti Hitlera. The entrance is past the rail yard, just across these tracks. Let's get those papers before Jerry's any wiser. I'll cover you from this boxcar. Christ! Naš loot. Hate dogs! Let's get it done. Take them out.
Džuke. Ej, jebi ga, Džukela me ubije. Ubilo me The entrance Džukela. past the rail yard, just across these tracks. Dalje. Let's get those papers before Jerry's any wiser. I'll cover you from this boxcar. Christ! I hate dogs. Let's get it done. Take them out. Žao mi je pasa, ali jebi ga. Ubio ga u mene, ako ja njega ne ubijem. Opet granata. Neš dugo još malice. Didn't come all this way to get hit by a bloody train. Čisto. The entrance is dead ahead. Almost there, keep going. Novak, take out that sniper. Oj, jebe. Jebim materi ti i džukac. The entrance Kad past ti the rail yard, materina. just across these tracks. Mogli ste reći da dolazim moram iz početka. Joj. Kako me ovo živcira, što nisi tamo Cover stavili you from checkpoint. this boxcar. Christ! I hate dogs. Ovo je još dobro dok ja nisam izgubio potpuno. They're calling for help. A na rubu sam, vjerujte mi, na rubu sam. Na rubu sam da totalno poludim. Oko sam će biti. Didn't come all this way to get hit by a bloody train. Malo smo već sam pomalo živčan. Materi, ti koliko treba na tebe cijeli sam želi spao, ali pička ti materina, retardirana. No, kažu oni igrica smiruje. Pa jeben ti mater, koja to igrica može ti smiriti, samo te naživcira i nasekira. Novak, Ne, take neš. out that sniper. Boga mi neš ovaj put. Ono dalje. Ajmo, gospod. Hvala kurcu, checkpoint, moga se ga prije staviti.
Bežite, bežite. Vrijeme vam je da bežite. Ili da vam ne treba. God damn it, I can't see! They're coming up fast! Watch out! Ajmo reload. Let's go, everybody! More the merrier! Look for the command room. This must be it. Što kreću? Nije mrtavi. Jackson, get the door! We missed a hell of a Došli party. smo u njihov boss. Looks like they left in a hurry. Phoenix, we must be close. Not for long. Krauts are moving their stash onto a sub. See that lot lugging that chest? I bet you London to a brick that is what we're after. So what are we waiting for? Time to bring the heavy stuff. Now we're talking. Wait. We can't go in loud. Arthur? Whatever's in those papers is the best kept secret in the Third Reich. And the Krauts kept them here. In the arse end of nowhere. So what? It makes no sense. It's like leaving the crown jewels on the front porch. With hardly anyone watching them. The entire German army should be guarding this place. We're not the only ones who don't know what Phoenix is. You're saying Nazis are keeping secrets from Nazis? I'm saying the ones in charge of the secrets are the most dangerous. Yeah, that's why we brought the guns. To shoot them. Are we done here? Those papers are about to piss off out of Germany. You three, take the catwalk and make your bloody noise. Buy us time. Webb, Novak, you're with me. We'll take the boat. Idemo. Let's go. Nema problema, brate, evo, pomoć je stigla. Doći truke da testovu. Ali trebao bi Arture, nije me briga, ali treba bi malo u teretanu i to da ti ipak si vojnik, mora bi sam na zubima ovaj stol nositi. We'll cover you from the kill. Ali nije me briga, ali čisto ti kažem, ono, reda radi. Don't shoot us or we'll leave without you. Hop. Take them down. Ujute koliko su. Hoćemo poći da gledam. Cap, cap. Taking a shot. Svaka čast. Cap. We kicked the hornet's nest. At least there's not a minefield this time. Nismo opet došli. Ajde, to smo idemo gledati. What's that? See him? Kako Rević sve skida. Rević me najdraže uviš. Gotovo. Can't let that crate slip away. Koji headshot sam mu dao, svaka čast. Ono smo je prsta. Skinuli smo i njega. Eto, samo meni da smo ahati ovdje sa sniperom. Kada se jedemo u 3 lijepo.
zapravo. Enemy machine gun! We're running out of time! The Somebody's about to leave! Koliko je? Vratim, granatu, ne znam. I'm moving! Enemy troops! Uvijek granate. Evo to po. Move! We need to get those papers! Vidi polje kako imamo ovdje, sve ti njega. Ja za njihovu vrat pobacio sam svoju granatu. Idemo dalje njemu. They're escaping! They're blocking the way! We've got to push through! They're escaping! Gotta catch that Saab! That's the sub in the next pen! We're close! Pozvanim se, brate. Our squad are on the catwalk! I see them! Watch your fire! Odnijemo zid, dobro. We're out of Nazis. I saw him load the crate on that sub. Cover us! We're going aboard! Good luck, kids. I'll find us a way out of here. There's the hatch! This is it, lads! Let's find that crate and get out of here. Richard, watch our backs. Novak, you take the lead. Eyes straight ahead. Sam ja real, Watch for ricochet. bez da ciljam, ne mogu iz 3 metra na 1 metar pogoditi čovjeka. A da ne ubio bi se, ja. Get back! Get back! Clear them out! Valjda sam već razmicilo podne. Otkud se ti storija terati? You're all right? It's got to be the command room. Let's get that hatch open. Kako su ti stvorili ispred mene srcati? Tossing grenade! Clear! They're down! Moving. Samo su mi 3 metka na revolveru. There's the box. Novak, I've got a safe cracker. Do the honors, will you? Arthur, the sirens have stopped. That can't be good. We've got to move. Now, Novak, help me. Novak! Novak! Jebi ga se. Jebi ga, misija propala. Džabe su se trudili. Ujebo, to već nas sve zarobilo. Nisam ni okrenuo. Ali koliko vidim nije jednog. An eye Evo Njemci. truncates. Dolaze Njemci, Njemci.
British. A Cambridge man, through and through. So, you know better than to ruin a man's evening. Beethoven's fourth sonata has exquisite, but demanding passages that deserve my full attention. Unlike you. Ali prva misija nije bila loša, bila je dobra. Does the Nico give orders? I ako ovako bude još manje svaka, bit će top. And do you follow them? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehler entgegenzunehmen. Er spricht auch Deutsch. Please, proceed. Your Rhineland accent. You must be from Neustadt. During the occupation, you saw French Sad ga ovaj malo soldiers sprda. like me carry guns in your streets, marry your women. That's what I hear when you speak German. Charming. We thrashed you once. Hear those bombs? That's us, thrashing you again. Thrashing. Thrashing. What an interesting choice of words. I told you already. Get on with it. Yeah. That's what you want. To sacrifice yourself. To be a leader. I am not here to give you what you want. Quite the contrary. Ujebote, kako ga pali stolicu. Ma daj, nemoj me zezat. Već u prvom misiji će me ubit. Nisam se uspio ni spojiti s ovim karakterom, već je mrtav. Ha jevi ga, kako bi mi ovdje u narodu rekli. Tako mu grah pao. Imaš malo krvi ovdje po ustima. Novak. Jesus Christ. People die. People die when command fucks up. How exactly is this Arthur's fault? This is on him. And on Wade. That bastard abandoning his team. Well, you're right about Wade. If he shows his face again, I'll Jesi bloody ja kill ti myself. šupka Vejda, Yes, let's keep kako je blaming each other izda instead of the tim. Germans. Že te merska im škoje. Nasze ego si go niż nie postrzegamo. Is that supposed to impress me? Relax. It does not matter. Freisinger is going to kill us all. Freisinger. The Nazi. The one who killed Novak. Old friend of yours, is he? We have history. Oh yeah, what kind Forget of... Freisinger. Arthur will get us out of this. What, because he's your mate? He wasn't always. But I've seen him in action. You lose men. That's war. Sometimes the only way to honor a fallen soldier is to finish the mission. But try remembering that while their blood stains your boots. Čega se on, prisjeća nešto. Aha, čeka priča priču. You have to learn what it's like to lose men, Artur. to have them die trusting you. And there's only one Buzz, way to learn that Buzz, lesson. Buzz. First time I did was on D-Day. I evo je drugi svjetski rat 1944. godina. We've got till dawn to achieve our objective. And it seems
like the Krauts already know we're coming. Now we've got one chance to demolish the coastal artillery. But if we don't, the invasion tomorrow will fail. Now I trained you all for this. Let's not let the Navy show us up. So take the casemates, blast the artillery, and fire your flares to let the Navy know the job's done. Ovo je motivacijski govor, svaka ti čast. Alright, this is it. You know the drill. Stand up! Hook in! Stand by! See you on the ground! To je zato skoči. Ti ga mogu praviti. Eto ti ga zapao sve, pa dobro. Odličan početak misije. Čekaj, mu se nije zapalio padobran. Što su oni imali 2 padobrana? Ajde se ugušio. Ide puška. On kućnika je ušao premijera. I mislim da je to za ovaj video. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Udrite like, subscribe i mi se vidimo na sljedećem videu. Ćao!